India hian khovel ralthuam thazol le changkang tak anei nual to a abik takin tun hnai sangni somni panga le sangni somni paruk chung hian mani pawla ralthuam siam konga ma ason hle ani India ralthuam nei pe mozolte pakhatna si pei thlona Air Force Tejas MK1A India siam ngei thlona zangkhai le changkang tak ani a sangni somni paruk chung hian atam thamjok lak lu tum ani Rafael France pangalak lu thlawna hlo om le chak le C295 sipai bungrua le sipai phutna thlawna thar ani a India ngei siam chhuatran ani bawk missile le rocket system BrahMos khovel missile chakber khezingami supersonic cruise missile ani a tui hnuai tui chung le vana tangkwa ka chuah thai ani Agni 5 intercontinental ballistic missile ICBM ni in KM sanga ai hla aka pha a nuclear ralthuam a pur thai Suryastra rocket launcher thar ber ni in mun hlatak ka nan man ani a sangni somni paruk Republic Day pareta po khan phaulan ani Akash Bauruak atanga mel malo dan nan man surface to air missile ani tui hnoi le tui chunglong Navy INS Vikram India siam ngei aircraft carrier thlawna tlumna long lian ani Aridaman tui hnoi long submarine thar ni in nuclear power ballistic missile submarine ani a sangni somni paruka hian man tran tura bai sai ani Project 17A Nilgiri class ral baina long lian steel frigate changkang tak ani a mel malaka inthup thei tura siam ani Khomol sipai man ruwa army Arjun MK1A India siam ngei main battle tank le T90 Bhisma Russia atanga lak nu mase India siam chunjom man rin tlak ani Danus le K9 Vasra Laipui artillery guns chak tak ni in tak akap thaya 6 Sowar AK203 sipai man rifle thar le rin tlak ani drone le tun lai thiam na UAV India hian drone lama ma son hle a kharga chakra sakti le prabal counter drone system thi melma drone lo dan nan le thli thlai nan an hmang na to hle ani India sarkar hian ma ni in taudel angai paimo awangin tuna hian ral thom tamjok hi India ngai siam chuak tura malak mek ani India hian missile lama ma son na sa hle a khovel huwa pa ral thom hlo om tak te anei nual Agni series Agni 5 ka hlat thei zong hi kilometer sanga chuang ani a ramna takpo ka thleng thei tura ngai ani tun maya Agni P prime tuna an ral thom man lai thanga tur changkang jok an siam mek bok pralei he missile hi technical surface to surface missile ani a mel maram chung hnai deuh kilometer za somnga atanga zanga kap thei tura duan ani drone UAV India hian an mani siam tapas BH201 le archer drone te an naya chumi ba ka chuan tun hnaya US atangin MQ9B Predator B drone thil te thei tak an nei nual bok sipai mi malman tur ral thuam thar le rin tlak tak an nei thar nual boka AK203 rifle India le Russia thok dunin amethi a he rifle hi an siam chuak meka India sipai mi malman rober standard assault rifle ani don 6716 US atanga ancha liao la thanga mel ma kap thai battle rifle le pinaka multi barrel rocket launcher rocket vai khat ka chuana tam tak kap chuak thai India siam chua liao ani defense system ma ni ram hum himna ta na man ropai mo tak S400 Triumph Russia atanga anlai Bauruak atanga lo beitu missile fighter jet le adangte lokap thai khovel man ro changkang berpol ani Iron Dome ang deuh project kusa India hian ma ni puala Bauruak ven himna long range surface to air missile LRSAM asiam meka Israel Iron Dome emo RO system ang dewa thil ti thai ani yang helicopter LCH Prajan light combat helicopter le Apache US siam te thlo thaina thil ti thei tak an ni nuclear thil ti thaina India hi nuclear ral thuam nei ram nuclear armed state an ni a no first use policy an nei awangin
an mahni bai hmasatu an awm erawh chuan hmun thum tui hnuai leilung leh boruak atanga nuclear nen a chang let thei nuclear triad an ni.